Nang Jan Kalinti jong Neymar Jr pan peneso se klub entar Miami banyo yalekai lang sendon bat Luis Suarez haringkat bat Lionel Messi. Ka kontrak jong Neymar Jr haka klub Santos kan sekutno hau bena Desember mtaus nem arjar arpun Rio. Henry kat kumi kebor kebala mi hakini kendit sengi mentah kebas ngau tenat kadai ban nakaling jong Neymar Jr ula ban peneso Syaka klub entar Miami kata haupna Januari arjar arpuhnyo. Kata hadin belakudno kontrak pada klub Santos. Kumta lada kenaikan urlong syangin si ibiang mentah pau Neymar Jr unsayok banilek kailang biang pada Messi haka klub entar Miami haringkat Luis Suarez bat kamtam mentah haringkat Casemiro. Hakane kayom kepala debru klami teng ke kubor bau Neymar Jr unsalai penyasono syaka klub entar Miami. Henry mentapat namar baka kontrak pada klub Santos. Jong Neymar Jr kan sakudno habna Desember. Kum tagi kubor kepala mi hakini kendis ngi ba mentah kadai bah habna Januari tat hadin belakudno kontrak pada Santos. Bau Neymar ula ban lekai langno haringkat bat Messi. Kata syaka klub entar Miami. Ka entar Miami kasami madan biang Persia eka Lyon haka step khatlai trik haka jilekai haka likop Persia eka Lyon. Haka banagi Arsen jilekai haka likop ke entar Miami kelak ban penlimno yaka San Luis haka jingdon lang jong Messi kat bah krem ke jingdon lang jong Messi. Ke entar Miami kelamat no eka namrem hakmat ke Monterrey. Haka ba mentapat kan sekun Persia eka Lyon haka step ke khatlai trik kaba ompat lak ban pentikna hadu mentalah tu Messi unmi madan em hakane ke step khatlai trik namar hadu kane ke por udang don kari Argentina na kadau ke jingklatno ju pa jongu hakba hadu menta ompat don katarik ke batikna balano Messi usalik pai biang syakari Amerika ban mi madan biang haka klub entar Miami kum taru ompat tikna pa Messi unla ban mi madan hakane ke step khatlai trik Persia ke Lyon kublai shibon.